Uyu munsi mbazaniye topic 10 y'abahanzi ewana ushobora kubura telefone muri kumwe akaba ari bo wihutira gusaka. Rero nawe nkwibutsa utarakora subscribe kuri Gasonga TV wayikandaho ewana ugakora na share ubundi nta kintu bitwaye. Ku mwanya wa 10 rero ntabatinde turasanga umuhanzi bita Mr Kagame. Uyu muhanzi rwose aririmba neza anandika neza ariko ni igisambo. Mubaye muri kumwe wamusaka kuko telefone uyibuze we wasaka. N'abatindire reka tujye ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 turasanga umuhanzi bita Gisa Kinganzo. Uyu muhanzi aba yibomberitse ariko ewana bitewe n'ibiyobyabwenge afata ewana bimwunguza kuba nawe ari igisambo kuko telefone ibuze nawe wakitira kumusaka. Mwanya wa 8 turahasanga Nessa. Uyu mukobwa kazi uririmbana na Bitikira ewana n'umuhanzi mwiza ariko nawe ni igisambo. Mwanya wa 7 turasanga igisambo ruharwa Bitikira. Iki nacyo ni igisambo rwose ubuze telefone wihutire kugisaka. Ku mwanya wa 6 turasanga igisambo Rafiki Cogastar. Uyu nawe ni igisambo ruharwa ngo gikanura icyabuze urumogi. N'abatindiye rero ku mwanya wa 5 turasanga umuhanzi bita Racine. Racine ni igisambo dore ko bivuga ko yibye no muri Kongo ejo bundi yibye muri Kongo. Ku mwanya wa 4 turahasanga umuhanzi bita Bushido Bushari. Ewana izina niryo muntu ni Bushari ko ariba akajya kure. Ku mwanya wa 3 turasanga umuhanzi bita Ishkevi. Ariko no muri iminsi yari ari gukurikiranwaho iminsi yashize ari gukurikiranwaho icyaha cyo kwiba imodoka wumva rero agatelefone ewana yakarebereza ubu. Ku mwanya wa 2 turasanga umuhanzi bita CEO cyangwa se Trap. Umuhanzi ariko ni igisambo ruharwa. Ngiye mbuze telefone niwe nasaka ku mwanya wa 2. Harahiye. Ushobora kwibaza ngo ku mwanya wa 1 dufite ni ku mwanya wa 1 nuko twabuze amahitamo ewa bagakugira nyine igisambo bibiri ariko icyabaye cya mbere cya ruharwa ewana ni igisambo bita Nuze Pifura ni igisambo ruharwa ifungiwe muri gereza nyinshi z'amageragere ewana gereza zigiye zitandukanye. Wewe uribaza ngo muri gift dufite ubuhe muntu twaburiye umwanya yaje ndamukubwira. Yamani bashimira mwebwe urebye no video ukayisoza ndagushimira mwibutsa no gukanda subscribe. Ku mwanya rero ku mwanya twahariye gift twasanze igisambo bita Fireman nonza bategura topic twazisanga by'ibisambo rero ubaye ubuze telefone nabyo ngibyo ibisambo basaba